yang pasti kedatangan ketenangan dan rahmat Allah Ta'ala dan dikilungi malaikat itu kalau orang membaca di masjid, membaca Quran dan mempelajarinya. Saling mempelajari itu artinya apa? Musyawarah. Aku maca niku Ibnu Katsir ngene maknane. Aku ning Bedawi maca ngene sih. Wah, terus tambah luas pengetahuannya tentang pendalamannya tentang Al-Qur'an. Itu tadarus itu gitu. Akhirnya tadarus dimaknani tilawah juga ya. Wah. Jadi loro mau jadi siji nih gini. Iku korupsi cara bahasa anune. Bahasa politiknya korupsi. Wong loro kok mau jadi siji tok sing. Ya teluna mbek tadarasun. Dimaknani maca tok. Yang buktine ya maca tok kabeh ngono kok rame-rame. Senajan wong akeh tapi maca kabeh. Ora ana sing ya tadarasun. Nah ya iki mestine kudu dijelasno iku ya tadarasuna itu maknane ndres iku ya musyawarah maknane. Kalau ya teluna itu berkaitan dengan bacaan-bacaannya saja, tapi kayak tadarusanu maknane. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa qad kana sallallahu alaihi wasallama yu'allimuhum al-Qur'an adab hamil Qur'anil Karim. Lan teman-teman ana sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku yu'allimuhum mulang ya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ing para sahabat ma'al Qur'ani sartane Qur'an mulang adab hamilil Qur'an ing etika-etikane wong-wong sing hafal Qur'an sing nggawa Qur'an Al-Karim. Ya, bolak-balik tak kandakno nek istilahnya wong sing menguasai Al-Qur'an itu hamil Qur'an, ora hafizul Qur'an. Al-hafid cara kene kan. Mergo niki ana Jamiatul Hufat. Jamiatul Hufat. Mestine Jamiatul Hamalatil Qur'an itu. Kanjeng Nabi ora namung mulang Qur'an tapi juga adab-adabnya hamilul Qur'an. Untuk apa? Liya'rifa haqqahu utawa liyu'rafa saja. Liyu'rafa supaya bisa diketahui apa haqquhu hake Qur'anul Karim. Wa yu'azzamahu wa yukhtaramahu. Mongko diagungke ya Qur'anul Karim lang dihormati ya Al-Qur'anul Karim. Makana mongko ana sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku yaqulu dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam lahum marang para sahabat. Mangkara Al-Qur'an faqad istadrajan nubuwata baina jambai ghaira annahu la yuha ilaihi. Mangkara asapaning wong sing maca ya man Al-Qur'ana ing Qur'an. Belakangan qira'a itu juga dimaknani mulang ya. Qari itu orang yang mulang. Orang yang membacakan Al-Qur'an kaya sing arep mulai pengajian itu istilahnya mukri, orang yang membacakan. Jadi kaya Syekh Mahmud Al-Khusari dijuluki Sayyidul Muqri'in, ora Sayyidul Qari'in. Sayyidul Qari'in iku engko pimpinane kiai-kiai ora. Fayaqulu dawuh sapa Kanjeng Rasul lahu marang sahabat, mangkara Al-Qur'an
utawi sapaning wong qira'a sing maca ya man Al-Qur'ana ing Qur'an faqad istadrojan nubuwata baina jambai mongko teman-teman wis nglundungake sapa man anubuwata ing kenabian baina jambai artinya berarti dia sudah mendapatkan semacam nubuah kalau dia menguasai Al-Qur'an. Ghairu annahu mung wae setuhune man iku la yuha ilaihi. Ora diwahyani apa ilaihi man. Jadi bukan dapat wahyu tapi koyok-koyok seperti dapat wahyu. Kenapa? Karena dia menguasai Al-Qur'an. Al-Qur'an itu wahyu kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menguasainya, ya, menguasainya itu ora terima hafal tapi juga mengerti maknane sak piturute. Itu kan sama dengan apa? Mendapatkan wahyu. Jadi Kanjeng Nabi yang dapat wahyu, ini ketibanan karena dia bisa menguasai apa yang diwahyukan kepada Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. La yang bagi li sahibil Qur'an ayyajida ma'aman wajada wa la yajhala ma'aman jahila. Mulane la yang bagi ora prayoga, ora ilok cara Jawane. Li sahibil Qur'an keduwe wong sing nduweni Qur'an, sing menguasai Qur'an. Ora ilok ora kenapa ayyajida. Yen to nemu itu neng kene manane kaya mangkel enggak suka gedeng iku nemu orang ini enggak tahu aku tumon mong kaya ngene iki kaya musoyo jadi yajida apa maknane nek cara Jawa ayyajida ma'aman wajada sartane wong sing wajada sing mangkel. Dadi nek mbok manani mangkel, ndikne nek wong di Quran ora kena mangkel karo wong sing mangkeli ndikne. Ora kena ngeleki wong sing ngeleki ndikne. Enggak boleh. Orang yang menemukan kesalahannya dia tidak boleh malas dengan menemukan kesalahannya orang itu. Wala yajhal lan yento ora ndak mau tahu ma'aman sating wong jahila sing ndak mau tahu ya man boleh wa fi jawfi lan iku ing dalem jerone man kalamullah utawi dawuh Gusti Allah taala ana dawuh Gusti Allah ya aja ngladeni wong-wong sing ora ngerti ku ya ndekne gak duwe Quran di dalam dirinya ya. Nek dene bento kowe aja melak-melak bento kowe ana Qurane ning jeromu. Ndekne ora duwe ya maklum. Nek dene kowe gak nganggep lah ya jare gak nganggep. Gak dianggap wong, kowe aja kok terus males aku gak dianggap ya gak tak anggap dene. Lho, kowe di Quran. Dekne gak di Quran, nek gak nganggep dulur karo dulure iku ya pantes ora maca Quran la apa. Lah kowe maca kok terus melak-melak ngono iku la apa? Kowe kok ngladeni wong bento. Wong bingung sing bento wong iku apa kowe kan gak jelas. Layat jalu ma'aman jahila mergo bijaubihi kalamullah rawahu riwayatake dawuh iki hadis iki sapa Al-Hakim Imam Hakim wa sahaha isnadahu lan nyahihake sapa Al-Hakim isnadahu ing isnate hadis iki Bunda Tafsirul Quran penafsiran Al-Qur'an. Wa mimma kana ya'tani bihi fi
halqatil ilmi nabawiyah tafsiru kitabillahil azim. Wa mimma kana lan iku setengah saking barang kana kang ana ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana iku yaktani merhatekake bi kelawan ma fi halaqatil ilmi nabawiyah fi halqah sing ning kene terus di Indonesia sakno dadi khalaqah itu. Ning kene ana istilah khalaqah itu sebetulnya khalqah sing gawe pertama kali itu ora iso maca rumangsane macanane khalaqah. Terus dibolak-balik diwaca-waca akhirnya terus jadi bahasa Indonesia khalaqah. Ya ini khalqah. Khalqah itu gini nih, tapi biasanya nek wong mulang iku mubeng kaya halqah itu, kayak kilungan cincin itu. Nah disebut halqah. Ini mubeng. Itu halqah. Ini kene iki ya isti'arah ini apa jenenge dipinjam metafora. Di setengah saking barang yang diperhatikan dalam halqatul ilmin nabawiyah maksudnya kalau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulang dikelilingi oleh sahabat-sahabat, oleh murid-muridnya, namanya khalqah. Kalau Kanjeng Nabi mulang itu diantara lain yang diperhatikan adalah tafsiru kitabillah utawi nafsiri kitab Allah Ta'ala al-azim sing agung. Di antara ilmu-ilmu yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat-sahabatnya itu tafsir kitab Al-Qur'an. Faqad kana al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam yufassiru lahum bi nafsihi ba'da ayatil Qur'an. Monggo teman-teman ana sapa al-Mustafa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kang pinilih iku yufassiru nerangake nafsiri ya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam lahum marang para sahabat binafsi kelawan awak dhewe ne Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ora diwakilno Kanjeng Nabi dhewe yang menangani penafsiran Quran di hadapan mereka. Nafsiri yufassiru lahum ba'da ayatil Quran ing sementara bagian ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Karena sebagian yang lain sudah cetha, tidak perlu ditafsirkan lagi, dibaca ngono yang ngerti wong padha warape. Tapi ada istilah-istilah, ungkapan-ungkapan Al-Qur'an yang perlu ditafsirkan. Itu Kanjeng Nabi menafsirkannya sendiri kepada mereka. Wa huwa alladzi yaqul wa huwa Kanjeng Nabi Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam iku alladzi yaqul tokoh sing ngendikan sing dawuh lahum marang sahabat majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Majtama'a ora kumpul. Iki dawuhe Kanjeng Nabi sing populer sekali ya. Makanya disebutkan beliaulah yang menyatakan majtama'a qaumun ora kumpul apa kaum fi baitin ing dalem omah mim buyutillah saking omah-omah Gusti Allah, dalem-daleme Gusti Allah. Ini ning masjid ya, masjid-masjid. Ya teluna padha maca ya kaum kitab Allah ing kitab Gusti Allah Al-Qur'anul Karim. Wa tadarasunahu lan padha saling deres. Iku wis dadi bahasa Jawa juga tadarusan deres itu bahasa Arab tadarasa. Ya tadarasunahu musyawarah saling belajar sapa kaum hu ing kitabullah bainahum antarane kaum illa nazalat majtama'a illa nazalat
kejaba tumurun alaihim ing atase kaum mau apa as-sakinatu kedamaian, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah lan nungkepi ing kaum apa ar-rahmatu rahmat, dilimpahi oleh rahmat Allah, kasih sayangnya Allah. Wa hafathumul malaikat dan ngilungi ing kaum apa al malaikatu para malaikat. Wa zakarahumullah lan nutur hum ing kaum sapa Allah Gusti Allah fiman ing dalem wong indah kang ana sandinge Gusti Allah. Malaikat-malaikat termasuk Nabi Isa barang itu. Akhrajahu ngetokake ing hadis iki sapa Muslimun Imam Muslim fi sahihi dalam sahih Imam Muslim iki. Kanjeng Nabi sendiri yang dawuh majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa nasajat, tidak bisa tidak kalau ada orang-orang kaum itu kok kumpul di suatu masjid membaca kitab Quran, mempelajari Quran, di antara mereka deres-deres Quran. Pasti tidak bisa tidak, pasti ketenangan akan diturunkan kepada mereka. Kenapa orang-orang yang tidak tadarus itu tidak tenang ternyata kok bisa gelisah perkara rego lombok mundak bareng. Karena mereka maknani tadarus itu udah maca Quran bareng-bareng namanya balapan katam ngono kok. Ono maca kene maca ngono gak. Mana tadarus ini ya mempelajari itu. Jadi kowe piye maknane iki piye? Iki maknane kene iku tadarus musyawarah. Iku gak kok terus nyekeli Quran kabeh maca kabeh disian rampung gak. Iku anggere Ramadan ngono jenenge tadarusan. Jadi coba cepet-cepetan aku mau dhisik dhewe ngono. Kok dhisik dhewe iku piye? Tadarus kok dhisik dhewe. Bareng tadarus itu mempelajari isinya. Enggak kok maca. Maca sing ya teluna itu. Ya teluna iki maca, ya tadarusuna iku wis mengenai maknanya. Yang maca itu ya teluna itu, ya teluna kitab Allah kan tidak titik itu. Bahaya tadarasuna yang pasti kedatangan ketenangan dan rahmat Allah Ta'ala dan dikilungi malaikat itu kalau orang membaca di masjid, membaca Quran dan mempelajarinya. Saling mempelajari itu artinya apa? Musyawarah. Aku maca niku Ibnu Katsir ngene maknane. Aku ning Bedawi maca ngene sih. Wah, terus tambah luas pengetahuannya tentang pendalamannya tentang Al-Qur'an. Itu tadarus itu gitu. Akhirnya tadarus dimaknani tilawah juga. Wah, ya. Jadi loro mau jadi siji nih gini. Iku korupsi cara bahasa anune. Bahasa politiknya korupsi. Wong loro kok mau jadi siji tok sing. Ya teluna mbek ya tadarasun. Dimaknani maca tok. Yang buktine ya maca tok kabeh ngono kok rame-rame. Senajan wong akeh tapi maca kabeh. Ora ana sing ya tadarasun. Ngono ya iki mestine kudu dijelasno iku ya tadarasuna itu maknane ndres iku ya musyawarah maknane. Kalau ya teluna itu berkaitan dengan bacaan-bacaannya saja, tapi kayak tadarusanu maknane. Itu pasti orang akan tenang, akan dilimpahi rahmat Allah dan dikilungi malaikat. Tidak hanya itu saja. Mbek Gusti Allah wah ning gone kono. Kawula aku do mempelajari Quran. Tanda-tanda malaikat-malaikat ning ngasani Gusti Allah. Bangga-banggakno. Qala al-qari
fi syarhil Mishkat. Al-Qari itu asmane Al-Mulla Ali Al-Qari, orang Afghanistan, seorang faqih, orang ahli bahasa Arab juga, asli Afghanistan. Al-Mulla Ali Al-Qari. Al-Qari. Ulama besar Afghanistan abad ke-16 ya. Kok wafatnya tahun 1606 Masehi atau 1401 Hijriah wafatnya. Jadi kalau pakai Masehi beliau itu termasuk ulama abad ke-16. Kalau menurut Hijri beliau termasuk ulama besar abad ke-14. Punya Mishkat itu mensarai al-Mishkat. Beliau ngendika at-tadarus. Iki pengertiane at-tadarasunahu iku apa? At-tadarus menurut beliau iku qiraatu ba'dihim ala ba'din tashihan li al-fadhi au kasfan li ma'ani. Itu lho, dua-duanya. Menurut beliau tadarus itu dari ya tadarasunahu bainahum itu maknane qiraatu ba'dihim, sebagian maca, macane sebagian kaum ala ba'din di hadapan sebagian yang lain. Tashihan nganggo benerake li alfazihi marang lafat-lafat Al-Qur'an au kasfan di ma'anihi utawa mendedahkan mengungkapkan makna-maknane Al-Qur'an. Itu tadarus. Ada yang baca, ada yang dengarkan, nanti terus diartikan, ada yang membenarkan apa jenenge? Membenarkan artinya, ada yang mengungkapkan kalau enggak jelas. Biasanya ulama-ulama yang Timur Tengah itu maca di masjid itu ono sing maca Quran. Terus kiai ini yang jelasno sing makna-maknane itu. Qiraatu ba'dihim ala ba'din untuk membenarkan bacaannya gak keliru sih. Kurang Jawa. Engko terus dimaknani. Nafsiri ya. Waqad zakara Suyuti. Teman-teman nutur sapa Imam Suyuti fil itqani dalam kitab Al-Itqan annahu alaihi salatu wassalam bayyana li ashabi jami'a tafsiril Qur'an. Annahu setune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku bayyana jelasake li ashabi marang sahabat-sahabate Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam jami'a tafsiril Qur'an, sekabehane tafsir Qur'an au ghalibah utawa sebagian besarnya. Karena ada kalanya sebagian kecil tidak perlu dijelaskan, sudah jelas itu. Ya, tapi prinsipnya itu Kanjeng Nabi lah mubayyin yang menjelaskan maknanya Al-Quran itu kepada sahabat-sahabat itu. Kemudian sahabat-sahabat itu pisah-pisah menco-menco, tidak di Madinah toh, ada yang kemudian ke Syam, ada yang ke Irak, ada yang ke Parsi, ada macam-macam, punya santri macam-macam. Terus mereka ini yang kemudian mengajarkan tafsir-tafsir, makanya terus banyak sanad-sanad tafsir itu. Karena banyaknya sahabat-sahabat yang kemudian yosak krungune beliau dari Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'ayyidu hadza lan ngukuhake hadza ing iki yang dituturkan oleh Imam Suyuti. Apa ma akhrajahu Ahmad, keterangan sing
ngetokake ing Mas apa Ahmad Imam Ahmad bab Ibnu Majah lan Ibnu Majah an Umar saking sahabat Umar bin Khattab kala ngendika sapa Umar bin Khattab min akhiri ma nazala ayatul riba. Angking akhire barang nazal kang turun iku termasuk akhire barang nazal kang tumurun yoma ayatul riba utawi ayat riba. Ayat yang menekan riba haram itu. Akhalallahu riba wa akharramar riba. Wa inna Rasulullah lan setune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam kubida kapundhut ya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam qabla ayu fassiraha sadurunge yen to nafsiri sapa Kanjeng Rasul ha ing ayatul riba. Mulane Imam Suyuti ngendika ana au riba. Bagian besar itu ditafsirkan oleh Kanjeng Nabi sendiri. Beliau menafsirkan kepada sahabat-sahabatnya. Kenapa kok ada au ghoribahu? Karena ada riwayatnya sahabat Umar bin Khattab sing ngendikano Kanjeng Nabi kapundhut sebelum menjelaskan mentafsirkan ayatul riba. Ayat yang terakhir datang. Belum sempat menjelaskan itu Kanjeng Nabi kapundhut. Padahal monggo nuduhake apa fahwal kalam kandungane pengendikan iki nuduhake ala annahu ing atase setune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam karena ana ya Kanjeng Rasul alaihi salatu wasallam iku yufassiru nafsiri sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam lahum marang sahabat kullama nazal sekabehane barang artinya ayat nazala kang tumurun ya ma wa annahu lam yufassir lahum hadzal ayah lan stune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku lam yufassir durung nafsiri ora nafsir sapa Kanjeng Rasul lahum marang sahabat-sahabat urung nafsiri hadzal ayata ing iki ayat riba. Sebab apa li surati mauti ba'da nuzuli. Rono cepeting kapundhute Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'da nuzuliha sakwise tumurune ayat riba. Artinya ayat riba itu turun belum sampai Kanjeng Nabi sempat menjelaskan beliau kapundhut. Wa illa nek ora ngono lam yakun mongko ora ana ditahsisiha kanggo mengistimewakan mentahsis ayatul riba apa wajun alasan wajah. Kenapa kok tidak ditafsir sendiri ayatul riba? Penjelasannya karena Kanjeng Nabi belum sempat menjelaskan wafat. Itu ayat yang terakhir tumurun dan Kanjeng Nabi belum sempat menjelaskan kedahuluan kapundhut. Wa amma ma akhrajal Bazzar ana dene keterangan sing ngetokake ing Mas apa Al Bazzar hadis sing ngetokake ing Mas apa Al Bazzar an Aisyah ta saing Sayyidatina Aisyah qalat ngendika Siti Aisyah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yufassiru syai'an minal Qur'an illa ayat apa itu saya? Ila apa? Ana tae. Ana ayate, ana tae. Iku gak ana tae dadi maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yufassiru syai'an minal Qur'an illa ayatin allamahu iyahunna Jibril. Nek hadise Al-Bazzar saka Siti Aisyah qalat dawuh Siti Aisyah
maka ora ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ora ana iku yufassiru nafsiri sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam saean ing apa-apa minal Qur'ani saking Qur'an illa ayatin kejaba pira-pira ayat allamahu sing mulang ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iya hunna ing iya ayat sapa Jibril malaikat Jibril amma ma akhrajal bazar kok dawuhe kok ngono Siti Aisyah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ora nafsiri sesuatu dari Quran kecuali ayat-ayat beberapa ayat yang diulangke malaikat Jibril kok gitu amma ma akhrajal bazar fahuwa mongko utawi hadis sing akhrajal bazar iku hadisun mungkar hadis mungkar ndak bisa untuk cekelan sing nggo cekelan ya iku mau ma akhrajau Ahmad mau Kanjeng Nabi itu hampir seluruhnya menafsiri sendiri Al-Qur'an itu nah ini hadisnya bazar hadis mungkar. Menurut siapa? Kama qala Al-Hafidz Ibnu Katsir. Ayat ini dawuh sapa Al-Hafidz Ibnu Katsir. Wa awwalahu Ibnu Jarir lan nakwili hu ing hadis sing disebut mungkar iki mau. Sapa Ibnu Jarir wa ghairuhu lan liyane Ibnu Jarir nafsiri ala annaha nakwili ala anna ing atase setune ayat-ayat sing disebut non Sayyidatina Aisyah iku asyarat sing menehi isyarat ila ayatin muskilatin ayat-ayat sing angel-angel askalna sing angel ya ayat-ayat mau alaihi ing atase Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alallah mongko nyuwun sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam Allah ing Gusti Allah ilmahunna ing pengertiane ayat muskilat. Fa anzalahu ilaihi mongko nurunake sapa Allah hu ing ilmahunna ilaihi marang Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ala lisani Jibril ing atase lisane malaikat Jibril itu takwile Ibnu Jarir lan liyane Kanjeng Siti Aisyah ndawuhke Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ora tau nafsiri sesuatu dari Quran kejaba beberapa ayat yang diulangke Jibril kepada beliau. Itu ditakwili Ibnu Jarir itu ya maksudnya ayat-ayat yang sulit-sulit itu Kanjeng Nabi tidak menafsir, tidak menerangkan langsung kepada sahabat tapi nyuwun pirsa karo Gusti Allah taala. Niki kok angel niki nek sepundi niki. Dawuh jenengan. Terus Allah taala nurunake jawaban melalui malaikat Jibril. Iku takwilane Ibnu Jarir lan liyane. Bunda At-Tarikh wal Ahbar. Wa mimma tanah tarikh sejarah wal ahbar dan berita-berita maksudnya berita-berita ya berita-berita sejarah beritane kaum-kaum yang dahulu-dahulu itu kan banyak itu dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang mangkana qablakum itu karena apa namanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberitahu di dalam Al-Quran banyak itu kisah-kisah sejarah tentang manusia-manusia yang zaman dulu mulai Nabi Adam nanti Nabi Isa. Wa mimma tanah lan iku termasuk barang
iktana bihi sing memperhatikan bi kelawan ma sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam wa allamahu lan mulangake sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam hu ing ma mulangake ashabahu ing sahabat-sahabate Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam zikrul waqa'i utawi nutur peristiwa-peristiwa at-tarikhiyati sing bangsa sejarah wa akhbarul umami salifati lan berita-beritane bangsa-bangsa sing terdahulu al-umam salifah wa qad ittakhadha lidzalika waqtan imtithalan li amrillah lan teman-teman gawe sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lidzalika kanggo mengkono-mengkono zikrul waqa'a ta'limu ashabihi tentang waqa'i tarikhiyah wa akhbarul umam Kanjeng Nabi nentokake waktan ing wektu khusus imtisalan krana nyembadani li amrillahi marang perintah Gusti Allah taala idz yaqulu an dawuh sapa Gusti Allah taala wa zakirhum bi ayyamillah lan nuturna sira Muhammad hum ing wong-wong bi ayyamillahi kelawan hari-harine Allah bal makna utahe maknane dawuh iki wa zakirhum maksude wa zakirhum bi ayyamillah iku maksude wa zakirhum lan nutura sira Muhammad ing wong-wong iku biwaqaillah kelawan peristiwa-peristiwa yang diciptakan Allah allati waqa'at lil umamis sarifah kang terjadi ya lati lil umami kanggo bangsa-bangsa as-salifati sing terdahulu wa tasluku lan ngambah sira kabeh maslaka ahli rusti ing pengambane panggonan pengambahane jalane maslak dalane tempat pengambahane ya dalane maslaka ahli rusti dalane ahli bener mergo diwarai ngerti bener li anna tarikh lan sunne sejarah iku yabhasu bahas an usulil umamil khaliyah saking dasar-dasare umat-umat bangsa-bangsa kang wis kliwat ma'adabti ashasihim sartane ngepasake tepake tokoh-tokoh al-umamil khaliyah wa akhbarahum utawa ma'adabti askhasihim wa akhbarihim lan berita-beritane askhasihim wa ulumihim an ngilmune askhasihim wa asarihim lan labet-labete pengaruh-pengaruhe askhas utawa al-umam padha wae isine wa awaidihim lan awaid itu keberhasilannya hasil-hasil mereka wa sukutihim lan kejatuhan mereka wa nahdihim lan kebangkitan mereka umam wa huwa utai tarikh ngono mau iku mimma termasuk barang ya tanafasu fihi al-uqala sing padha bersaing fihi ing dalem sapa al-uqala wong-wong sing pinter-pinter sing duweni akal wa yatafakharu bil muluk lan kanggo kebanggaan guk-gukan bi kelawan ma sapa al-muluku raja-raja wa tasmu ila ma'rifati khatas suqa
wa tafakharu bil muluk wa tasmu ila ma'rifatihi hatta suqa an munggah ya ulum akhbar umamil khaliyah mau ila ma'rifati maring ngaweruhi tarikh hatta suqa sehingga orang-orang kebanyakan rakyat jelata dari kata-kata suk itu orang pasar rojo gak tau ning pasar wong jalan rakyat jelata kowe ngene pasar rojo kok ning pasar jadi yang dimaksudkan wadzakirhum bi ayyamillah iki diterangno maksude Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didhawuhi untuk memberitahukan, mengingatkan, menuturkan kepada umatnya tentang kejadian-kejadian yang lampau. Ini artinya sejarah lah. Artinya Kanjeng Nabi itu ngulang sahabat-sahabat tentang sejarah. Sejarah itu menceritakan kehidupan orang-orang terdahulu, bangsa-bangsa terdahulu, dengan segala macam kondisinya, yang maju, yang mundur, yang sukses, yang tidak, yang jahat, sing ogah, sing apik, sing adil, kabeh tidak. Karena penting itu, sejarah itu penting. Dengan mempelajari sejarah, artinya berita-berita tentang orang-orang yang terdahulu, baik tentang kesuksesan mereka atau keterpurukan mereka, ilmu mereka, pengaruh-pengaruh mereka, ini semua bisa dipelajari kita yang sekarang. Oh ini begini. Kita tidak boleh mengulangi ini. Oh ini bagus, ini perlu kita lanjutkan. Sebab kita itu menuju ke depan, memang maju ke depan, tapi untuk bekal ke depan kita perlu melihat ke belakang. Artinya melihat sejarah. Supaya apa? Supaya kita tidak terperosok kembali seperti yang terperosok pada zaman dulu. Jadi kalau dulu sudah pernah ada yang terperosok, kok sekarang kamu ulangi? Baulo sebenarnya. Ya, mestinya itu tidak usah diulangi itu. Justru itulah hasil dari mempelajari sejarah itu, tidak mengulangi hal-hal yang tidak baik. Kenapa kok ada ungkapan at-tarikh yu'idu nafsahu, sejarah mengulangi dirinya? Karena ada orang yang tidak belajar itu. Dulu sudah pernah begini dan hasilnya begitu. Loh kok diulangi lagi? Ada Gusti Allah Ta'ala menghukum umat itu kan berkali-kali. Tidak hanya umatnya Nabi Lut, Nabi Syu'aib, Nabi Nuh. Karena apa? Itu Rasulullah ngendika innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sebetulnya Allah Ta'ala itu aslinya memberi nikmat kepada umat manusia ini. Diciptakan paling bagus sendiri dari makhluknya itu. Diberi akal pikiran dan nurani, diserai untuk nonton dunia ini. Tapi terus ngawur. Maka terjadi bencana di dunia ini. Nah kalau
kita melihat ke sejarah, kita tahu oh ini yang bikin bencana ini. Kita jangan mengulangi itu lagi. Karena tetap ada saja yang mengulangi, maka sejarah terjadi ulang lagi. Terjadi lagi. Yang repotnya sekarang ini sudah tidak akan ada nabi lagi. Dulu itu kalau sudah hancur-hancuran bangsa itu, Allah nurun ke utusan supaya memperbaiki lagi. Rusak lagi, ngirim utusan lagi. Gitu terus. Karena sayangnya Allah terhadap kawulane yang jenenge manusa iki. Tapi Kanjeng Nabi adalah yang terakhir. Sekarang tergantung kepada penerusnya Kanjeng Nabi ini. Nah iki ya ndelul ya bar ngono ae kan sudah. Tinggal itu anunya cagerane. Meskipun sebetulnya sejarah itu terbuka untuk dipelajari siapapun juga. Tapi orang belajar itu kadang-kadang tidak diamalkan. Belajar itu tidak digunakan untuk kepentingan menyelamatkan dirinya sendiri. Kadang-kadang hanya untuk gaya-gayaan anak. Wah, ahli sejarah. Kena tinggu ceramah. Narasumber. Ora dipelajari iki mbiyen ana wong mlete kaya kowe ngene iki ya iku. Akhire ngene iku ana. Ya. Walaqad akhbarana al-haqqu subhanahu wa ta'ala fil Qur'an amma dara bainal anbiya'i wal umam. Lan teman-teman wis ngabari ing kita sapa al-haqqu Gusti Allah sing maha benar subhanahu wa ta'ala fil Qur'an ing dalam kitab Al-Qur'an ngabari amma saking barang daro kang berlaku ya ma apa bahasa Jawane berlaku yang bainal anbiya ya antarane para nabi-nabi wal umamilan umat-umate wa arsadana lan nuduhake sapa Allah ing kita ila ta'aku bi adwari zaman maring gilir gumantine ubengan-ubengane zaman wa tahawulilan perubahan-perubahan wan nadharati wadzubul wan nadharati lan kecemerlangan nadharah biasane dipadakno karo ijo royo lir kadya penganten nadharah itu kesegaran nadharah wazubulan kelayuan itu bandingane nadharah iku zubul. Nadharah iku nek tanaman isih seger ngono kae nadharah. Tapi nek layu iku zubul. Biasanya cah enom ditamsilno dengan nadharah itu. Mun nek wis tuwa zubul, dah layu. Tapi itu dipelajari semua. Wal imar wad dimar. Imar itu ramai, terbangun dengan baik, wad dimar itu hancur. Ini makmur itu artinya kebalikannya terpuruk itu. Makmur itu imar ini, terpuruk itu dimar itu hancur. Imma kulla yaumin ana kalane setiap hari ma'adami takallufi sartane ora anane takalluf. Takalluf itu memaksa-maksa diri. Takalluf. Jadi ora iso takalluf. Loro kabeh. Wa imma yauman ba'da yaumin ana kalane sehari sakwise sehari wayakunu mongko ana apa yaumut tarki dina tinggal itu tidak melakukan apa-apa
li ajli rahati krana arahe istirahat liak bala supaya madhep alasania ing atase sing kedua alasani ing atase sing kedua hari yang kedua binasatin kelawan semangat terengginas wa imma yauman fil jum'ati lan ana karane sedina fil jum'ati ing dalam Jumat wa yakhtalifu lan berbeda bi ikhtilafil ahwal kelawan berbeda-bedane pira-pira kondisi wal asqasi lan orang per orang. Asqas iku sosok. Wadhab itu tai patokane iku al hajatu hajat ma'amuraati wujudin nasat sartane memperhatikan enake semangat spirit terengginas. Ada kayak mengkono fi Fathul Bari. Ini Fathul Bari anu ya Imam Bukhari. Jadi dalam Quran itu Allah Ta'ala itu sengaja memberi berita-berita tentang zaman-zaman dulu itu. Baik itu Nabi maupun umatnya, Nabi Nuh dengan umatnya, Nabi Idris dengan umatnya, sampai Nabi Musa dengan umatnya, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, pirang-pirang. Itu kan dituturkan dalam Al-Qur'anul Karim. Kita bisa belajar dari sana, dari Nabi Nuh dan kaumnya, dari Nabi Ibrahim dan kaumnya, dari Nabi Musa dan kaumnya, sampai Nabi Isa dan kaumnya. Kita bisa mempelajari betapa setiap zaman itu mengalami berbagai kondisi yang diakibatkan oleh umat ini. Jadi Gusti Allah Ta'ala itu kan saking sayangi mbek manusia. Itu kalau sudah mulai enggak jelas kelakuannya, itu ngutus utusan untuk memperbaiki, untuk ngelingno kowe mbiyen iku keturunane wong-wong sing ning dhuwure bahterane Nabi Nuh. Nek gak keturunane Nabi Nuh, minimal keturunane wong-wong sing iman karo Nabi Nuh. Mergo sing liyane wis disikati kabeh kok. Dadi karek wong apik-apik tok sing nurunno manusa ning donya iki sing apik-apik. Wis ditintingi zaman Nabi Nuh. Sing elek-elek disikat ambekan banjir bandang, sing apik-apik melok Nabi Nuh. Iki sing kemudian menurunkan manusia ini. Jadi kita itu tidak keturunan Nabi Adam langsung. Kita itu keturunan Nabi Nuh utawa keturunannya balane Nabi Nuh. Ya. Potonganmu ku ora kok Nabi Nuh lah. Ya kayak penderek lah Pak, minimal ya gak apa-apa pokoknya penderek Nabi Nuh itu berarti. Jadi sebetulnya itu kan keturunan wong apik-apik kabeh to itu. Nek orang Nabi Nuh ya minimal orang-orang yang beriman kepada Nabi Nuh. Tapi kita bisa membaca sejarah bahwa lama-lama keturunan ini baik keturunan Nabi Nuh maupun keturunannya orang-orang yang iman dengan Nabi Nuh tambah suwe tambah ngladrah. Yang pertama si apik kabeh iki. Kira-kira ana 70-an ngono apik kabeh. Sampai beranak pinak apik kabeh. Engko anak-anake wis beranak pinak meneh. Dadi putune. Wis generasi putu. Iki wis ora pati apik. Generasi buyut tambah ora apik.
tanggah wareng wes tambah gak karu-karuan. Mulanya itu ada nasihat supaya kita itu kalau ngawin barang itu ya kudu bobot bibit abang bangsa yang ngono kuwi. Kita harus menata warga yang baik, ngambut gawe golek rezeki sing halal nggo makani anake ben kelbunan pakanan halal. Anake iki soalé ben iso tetep apik kaya bapake kaya mboke gitu. Aja ngantek engko terus gladrang. Kan akeh. Ndulane wah wali, ngisore isih kiai. Rene wis karek ustad. Terus tambah mundur. Terus maklar, ndane payah. Nah, itu kudu hati-hati. Jadi kudu mulane lalu ada namanya pendidikan barang itu. Wong tua itu nek ora iku kadang-kadang lagi putu ngono ae wis gak genah. Jadi kita diajari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Kanjeng Nabi juga diajari oleh Allah taala dan itu ada anunya transkripnya di Quran itu. Jadi kita baca di Quran. Nanti kita tahulah ini kenapa dulu kok begini dihancurkan umat ini di walik gerimpiang itu. Kenapa begini. Zaman biyen kok ngantek majunya kayak begitu. Kenapa kok kehancurannya kenapa? Itu bisa kita pelajari semua. Itu kan tarikh itu sejarah. Itu sangat diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di Quran itu banyak itu orang mau Nabi Adam, Nabi Nuh, orang Nabi Musa itu ngadek banyak surat, banyak ayat menceritakan tentang bagaimana interaksinya umat-umatnya Nabi Musa dengan Nabi Musa sendiri, engko kaum Nabi Musa dengan kaum Kipti dan seterusnya. Itu bisa kita jadikan pelajaran. Dan apa namanya, dari situ kita bisa belajar. Arsadana itu artinya kita bisa belajar. Ta'aqubu adwari zaman, nadara wa dubur, imar wa dimar. Itu diajarkan Kanjeng Nabi. Itu bisa kita pelajari setiap hari. Ya, tapi ya tidak terus menerus ya. Ada kalanya istirahat. Ada kalanya rong dina pisan, ada hari seminggu pisan gitu. Supaya kita jangan jenuh. Apa namanya? Karena kita akan melangkah. Kita mempelajari sejarah itu bukan lalu tengok-tengok mundur gitu. Ndak, kowe nyetir terus ndelok spion terus ketabrak malah kowe. Spion kadang-kadang ngono ae ndelok situasi belakang itu gimana. Untuk tujuan ke depan. Liak bala al-asani bin nasyad. Baik. Ya, patokane al-hajah ma'amuraati wujudin nasyad. Ada hajat dan menjaga adanya tetap ke semangat, ada semangat. Jangan sampai dokter itu semangat dulu, moral dulu. Dan kenapa? Karena kita ngotot. Nanti aku selalu mengatakan itu tengah-tengah saja. Dawuh Kanjeng Nabi apa? Khairul a'mal
madawama wa in qala au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling baik itu amal itu yang continue terus meskipun sedikit. Nah, untuk supaya bisa continue terus itu kita tidak boleh berlebih-lebihan. Makanya ada yang namanya roha, ada yang namanya istirahat, ada yang namanya hari Jumat, ya. Ada pray, ada. Karena kalau kita forsir, maka justru akan merugikan. Tidak justru lebih baik, enggak. Ya, harus dijaga apa namanya nasyat, semangat, spirit itu harus dijaga dengan cara tidak berlebih-lebihan. Wa hadhi sunnah al-mahmudah utawi iki sunnah jejak angka apa perilaku tingkah contoh al-mahmudatu sing pinuji iku azamu amilin luwih gede-gedene faktor. Amil itu faktor litaswikin nufus untuk membuat kepingine jiwa-jiwa. Taswik itu dari syauk itu loh. Wong syauk itu manane rindu. Jadi kepengin jiwa itu selalu rindu. Rindu apa? Ila majalisil ilmi wa tadzkir, marang majelis-majelis ilmu wa tadzkirilan tadzkir, saling mengingatkan. Wa iqbalihim lan madepe wong-wong alaiha ing atase majalisul ilmi wa tadzkir biruh batin wa ta'alluqin kelawan demen wa ta'alluqin lan ta'alluq itu umantil kepengen terus saya iki kapan anu neh iki ya majalisul ilmi iki kapan nemu musyawarah neh kapan. Jadi mengikuti apa yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur'an wa dzakirhum bi ayyamillah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mentradisikan mulang mengajarkan kepada umat-umatnya, tentu saja sahabat-sahabatnya tentang ayyamillah ini, tentang sejarah orang-orang yang terdahulu. Ini contoh ini salah satu faktor yang paling besar untuk mendorong kita kepingin untuk mendatangi majelis-majelis ilmu pengetahuan. Mergo iku wis diteliti mbekan ilmuwan-ilmuwan itu. Cara paling manjur di dalam memberikan pengetahuan, apakah itu dakwah apa taklim, itu adalah cerita. Nah, cerita yang berguna itu cerita tentang orang-orang terdahulu, namanya sejarah. Kowe kepengin dadi mubalek sukses, kowe kudu pinter cerita tentang orang-orang terdahulu. Mbok delok sing sukses-sukses itu karena wong do ngrungokno kabeh, senajan gak mutulah pokoknya ndekne ngerti sejarah iku wong do ngrungokno pirang-pirang wah ceritane Dampu Awang anu. Ceritane Wali Songo, ya asal-usule Sunan Kalijaga kok iso dadi wali ngene. Wah, seneng sing ngrungokno. Itu taswikun nufus. Nek wong terus kepengin
Apa nih ya ana majalisul ilmi wa tadzkir. Pengen ngokno aku sejarah-sejarah wali-wali. Wong seneng ngrungokno itu. Alkitab wallahu alam.